Kaseng Khasi Student Union North Khasil District menta kasngi kaliyo ban pen scam sakawai pat kasna trekam jong kaseng ha kasnong umdihar kepala tipkum ka KSU umdihar unit ya kinong yelam batma jong kaseng KSU umdihar unit lawan ban pen scam do samla Biangbor El Paliar Vice President ka KSU Sengkemi ha ka jingyadon lang usamla Ferdinand Kharkamni President ka KSU North Khasil District Uba Lambok Rambai Vice President KSU North Khasil District Uba John Longdo President Kanongpo Circle lembat kiwi-kiwi kinong yelam ka KSU habakren hakate kasngi kilaong ba ka KSU kalongkum ka slem hikai ya ki khun samla banyaj haklenti ka jingsngoret bantip ya ka akor ka boram khamtam bankit banba ya ka langkor ka bakhia jong ka jaj banreu kila ai kublei ru ya kinong kit kam ki batmai jong ka umdihar unit kibala kloy ban penyeso pat ka KSU namar ka jingyo I jingai ka jongki banba ya ka langkor jong ka jaj banreu langba ka KSU ya kini di kibol khoi ka ba ngan ong pi ka jingbun kam jong no po skill rela ipet shabar jong no po skill ru shabar jong no po ru kibuni kun samla kiboji ya tek segi ki para no ilam bakilong ki bakloy banwan ro ane pdes no sa KSU kamde ka KSU ka bakhat I kun samla banwan pdes no andre kinda ki kun samla perkhat hilade ya kalawai nam ta ki longden ki mandin ki jongi ki bom to kani tam kiseng KSU ka bangila ni trelam kunju lang namar kiseng KSU ka pendikai umdai bania ya lek ban penbak gunam ya ka seng umdai bania lek bania ya tre kam business umdai bania lek ya pergi sarong bagi ta KSU re ka KSU ka pendikai kumno pindian hapo ka nongrem ka scam ka jopi kumno pilong ki baklan la pidon syapo jong ki along ngane pidon syapo jong kapatok bat kumno pilong kita ki senrang ki dap senrang jong ka jek bere jogi kumlo ujon mene kum ka district ni namla aprai shibun ki KAP regi nai tam ta kawai ka ba pinmat inti nam ta ki hebret lane ki longden ki mandin ki generation ki jogi bersawan pan IP bat kasti ka ba penyata yang ka jek bere jogi Bagi scam ru kajing telang jopi kanungkut tang apo jawab KSU umdihar unit kidon ki klub kidon umdihar kadon kador prosnam namar ba kitin om chati bikin saru dada ngim snam shona shlong la jong lane nagai la jong kumno pangin puni nuksa saba jong ne shlong jopi te kani ka jimut ka ba om ba lada lidon kajing telang hapo jong shlong la kilong ki samla jo KSU kilong ki samla jo klub bagi samla long ya ki dorbrashnam bat kilong kbi kilong pa kane kan orang pa ka chi atli bat hora chi atli nilai pa ka shnong dia kane shnong na kiu no por ochna posnem kane ka jing job om tang nam ta jopi ane kane ka jing job nam ta ka shnong ibro oi tang ni kiten mach prang morok kine ki noilam ki bro ta jo KSU bi havin bat ge scam ba ngilong pe kita ka chai bro ka bai ki o sa ni chai bro Mesin ba lagi makasong nihal bla sim dikarai menimi lang sekon menyakit iba ya kalingkor bajet beriu limba KSU para samla apa kumkaseng hi kebla san hala kerta bursir habangi juya syong itu perkat pada habangi paipat ya ka menor ni bu kejengkeli haldi kupinong ilam kai kaba KSU pelong ika bahkan ngene desa dengan kan ada unik singim ka rei kan juba bang yo kalau ki kidi kinong rem jongka bang kinong ilam kelas sandur do belasang ka hakisau kurus dan belaleno KSU apa keseng imjukan ya geno ke kan kedam rei la bidai ukriam penar boy war mulungam maram Hindi konjen beliau kasih bayar. Bila menen nak kenu kejenget, nak di kristal, nak di gudang bat dengan terai, nak di gulu kejenget rei isim bet tangkoi kata dengan ai kedu sekri nam ta kari bacat beliau di kubu kasih. Kibur kimat jurah kemakun keseng, layeng menjelek kaya kun nak por. Barhalu kini klimat, isoba ginadon, apring ketwa kujur kejengelek ba kejenguan musuk. Jom ki beri menabar berkibor dengan ini pengecat beri di berkuai. Kisahlah jom seng nak por nak sini ya hapan mat ya syubur kita tunjuk lah kedai berkhidmat hari yang bendi
la kedai bermak hawlati rai kadang rem duki kanyai ne esa haluk sing kor penangwan bleng ha ban perkhat be kum ke man kadang ne jingom nada umdei mangam api bangin yele nanta kadawa jogari kejat beriyo kenal sing sing kedai ikut di jonga ke pasangan kita ke dunia